Dohoda 10 eur. Fear Factor, ak zjete cibuľu, Túto hnusnú škaredu. a ktorá zje prvá a sa nepovracia, ani ju nevypluje, ani nič, Dve hnusné cibule. tak dostane 5 eur. Ale musíš... Dobre, 8. 8, áno. 7. 8. 7,50. Dobre, 7, 5. Si taká... 7,50 je Dal málo. by som aj 8. Joj, piči! Nie, ale mi dali sme si ruku. 8 eur. 8 eur. 7,50. 8 eur. Platí 7,50, nejednaj sa. Mamka, ideme na YouTube. Fear Factor. Zješ cibuľu. Ale ty to ale usadni, hej? Nie, tak si dajte nabok, lebo ty tam obchádza. Hej! A ty mi to zadne dajte. Nie, do ruky si musíš zobrať. To sklo? Tak, Nie, ja to nie to robím, má lepšiu. Nie, ty si to znala točila, nie? Áno. Ona si to točila. Ona vyberala, ale... Ja, fuj, to je také slízke. Príjmajte. 3, 4. Veľmi dobrá. Ja. Ako... Je ti jasno, že tá, čo vyhrá, hej, dostane 7,50. Áno, áno. Aha.